Yoroha abahungu n'abakobwa bawe turakomye amashyi menshi cyane twibutse ubukuru bwawe twibutse inkomezi ufise twibutse ibitangaza ukora data turagushimiye turaguhaye ikaze tugushimiye maze kurengana byose none nguyu mukozi wawe Severe Habyarimana arahagaze aragomba kuvugishwa nawe aragomba gukoreshwa nawe aragomba kwerekana ubukuru bwawe aragomba kwerekana icyubahiro cyawe reka abahungu n'abakobwa dutekereze twumvira n'ubwo duteguriye iki jambo ryawe ritubwira tugikore mu izina rya Yesu Kristo abaje bafise inzara n'inyota byo kugororoka uyu munsi bagahanurizwa nawe twase Satani ibiva kuri we twase imigabo n'imigambi y'abadayimoni twase imigabo n'imigambi yose iva ku bubi bwiza bwawe bugaragare muri kino kibanza wivugire Imana turakwiteze nk'abana ni mu izina rya Kristo Yesu wacu tubisabye tubyizeye amen. Shimwe Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Mashimeshi kubwo tumaze kumva hano kose Sababu tumesikia iyo turiko turirimba kama tuko tunaimba na cyane cyane na sana sana tukaba tuko twumva ubutumwa bwiza kama tuko tunasikia injili butubwira unayotwambia ko Yesu yaducunguye aliyetukomboa wewe wakizizwe wewe uliyeokoka ukwiye gufata iya mbere unaweza kukamata ya kwanza kugurura akanwa kawe ufungue mdomo wako ukaririmba ili uimbe. igihe Yesu ataratangwa Yesu kabla hajatolewa twari tugowe tulikuwa tuna matatizo twebwe abanyamahanga sisi tulikuwa watoka mbali twari babi tulikuwa wabaya nitwemekwa n'Imana hatukuwa tunakubaliwa na Mungu twari dusuzuguritse tulikuwa watu wa kudharauliwa twagiranywa n'utuga tulikuwa tunafananishwa kama mbwa ariko muri Kristo Yesu lakini ndani ya Kristo twitwa abana b'Imana tunaitwa wasi menshi ku mwami Yesu makofi mengi kwa abana b'Imana tunaitwa watoto wa Mungu turi abana b'ijuru tuko watoto wa mbinguni mw'ijuru tunatoka mbinguni turi abana b'Imana tuko watoto wa Mungu twahinduwe tuligeuzwa na Bwana yera na Roho Mtakatifu kuba abana b'Imana kuwa watoto wa Mungu noneho leo Bwana yera Roho Mtakatifu acika icyabona akawa ataku ko turi abana b'Imana kama tuko watoto niwe wa dushingira intare huyo ndo anasema niyo Imana yohinduka kama Mungu anabadilika Bwana yera ko icyabona kitumenyesha ko tubyakwa Roho Mtakatifu huyo yupo kwa sababu tuko watoto wa kuzaliwa. Paulo niko yandikiye Abaroma Paulo ndo ameandikia none turiko turirimba kama tuko tunaimba ukwiye kunezerwa wewe wumva kuri umwana w'Imana furahia kwa sababu wewe uko mtoto wa Mungu mugabo ukaririmba uzi utari umwana w'Imana lakini kama unaimba kama uko mtoto wa Mungu uje uriko urasiga amavuta ku buhoma utakuwa unapaka mafuta kwenye uchafu. murakoze cyane ariko baza umwe data yatusengeye niko nauliza huyu ambapo ametuombea ati none ko mazi tuyabona sasa mbona maji tunayaona hariho n'umutsima hano tukwaza tukabye ingekuwa tuna ugali hapa ili tule none rero reka tuburindire sasa acha tusubirie hanyuma uciye mutwe napenda mnacheka yeje mbonye amazi ningana kurya mimi nikiona maji alinganishwa na kula ndacafise akayabako niko na appetite ndatinye no kuja kwa muganga ugiye ntagire ibyo bamuguze naogopa hata kwenda kwa dokta nikataze chakula tofauti hajya n'abaganga nabo nyine n'urundi uko nabo nyine na waganga ni matatizo ngorane ko matatizo kabisa ubwo mugifise akayabako ibyo ntubirye ukiwa na appetite eti haya usiyakule uruhiro rero nacimanza ndabyihoza sasa kwa hiyo nimeyaacha uranezerewe unafurahia urakoze cyane none rero ubutumwa bwiza bwavuzwe bwose sasa injili ambapo imetendeka hapa twagomba twongere kwibiko n'abadukoreye neza tunataka tuongezee haya kwa sababu ametutendea mema
Twagomba kugira ngo abacanye Bibiliya, tunataka tuambie wenye wameleta Biblia mzingure mu gitabo cyo guharura, mfunue kitabu cha Hesabu. Intumbero y'iri jambo ry'uno munsi, Orodha ya neno ya leo, korale yatubwiye, korale y'abagabo yatubwiye ngo kwaya ya wanaume imetuambia ngo ntuze kubaza hanze mabeka basomye, usiende kuuliza nje eti wamesoma wapi. Turabisubiramo kugira ngo ubyumve, tutayarudilia ili uyasikie. Ni igitabo cyo guharura, Kitabu cha Hesabu igice cya 21 sura yake 21 ku murongo wa mbere mstari wake wa kwanza gushika ku murongo w'icenda hadi mstari wa 9. Ndazi ko aha ikintu abajene batibagira, najua kwamba kitu ambapo wachanga wasahau ni timu yabaye ya mbere muri ino, timu ambapo imetoka ya kwanza. iyo ubwoko bwabo ntibayibagiye, hiyo katika kichwa chao waweza wakasahau. iyo twaye ikibanza cha mbere ntibayibagiye, hiyo peleka nafasi ya kwanza waweza wakasahau. Umuntu yinjiza igitego muri ino ndwi ntibamwibagira, wiki hii aliyefunga goli la kwanza waweza wakamsahau. kandi abari saa sita z'ijoro saa tanu, hapo ni saa 6 ya usiku, kandi itiro iwabo ntibibakomara, hapo usingizi waweza wakatingisa. wakati ko umutima bwiza itiro ricarize. Sisi tukitaka kusikia injili usingizi unakuja. Nagomba kusabe rero wirinde itiro mu izina rya Yesu. Nataka nikuombe ufukuze kabisa usingizi katika jina, kandi ntuze kwibagira aho twasomye, na tena usisahau kwenye tumesoma. Twagomba rero dusabe umurongozi Marisi yasike hano dusomera amajambo tudatebeje, kugira dukoreshe umwanya neza. Nataka tuombe kiongozi aje hapa tusomee maneno haya. Kitabu hiki sura yake ni ya 21 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 9. Turasoma mu izina rya Yesu igitabo cyo guharura igice cya 21 umurongo wa mbere gushika ku gice. Mose amanika inzoka icuzwe umuringa. Umwami w'Aradi w'umunyakanani wo mu gihugu cy'Inegebu yumva ko Abisirayeli baje bazananye inzira itumbereye itarimu, arabagwanya afata mpiri bamwe bo muri bo. Abisirayeli basezeranira Uhoraho isezerano bati, niwatanga aba bantu mu maboko yacu tuzosenyura ibisagara byabo. Uhoraho yumvira Abisirayeli atanga abo banyakanani ngo abatsinde basenyure ibisagara byabo. Aho hantu haca hitwa Horuma. Bava ku musozi Hori bajyana inzira ija ku kiyaga gitukura kugira ngo bajyane inzira bava ku musozi Hori bajyana inzira ija ku kiyaga gitukura kugira ngo bajyane inzira yo ku rubibe rw'igihugu cy'Edomu. Abantu bihebuzwa cyane n'ubwo rugendo, batonganya Imana na Mose bati, wadukuriye iki muri Egiputa mu kutuzana gupfira muri ubu bugaragwa, ko atabyo kurya turaronka atana amazi ariyo, kandi tubihiwe n'ibi byo kurya bitagira ikimazi. Maze Uhoraho ateza abantu inzoka z'ubumara buturira zirabakomora, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu baza kuri Mose bati, twakoze icyaha kuko twatonganije Uhoraho, nawe udusabire ko Uhoraho adukuremo izi nzoka. Nuko Mose arabishura, nuko Mose arabasabira. Maze Uhoraho abarira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti gishinze, maze uwakomora wese niyayiraba arakira. Nuko Mose acura inzoka
mu muringa ayimanika ku giti gishinze, maze uw'inzoka yariye wese yaraba iyo nzoka y'umuringa agakira. Yesu nahimbazwe. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Ntumbero y'iri jambo, orodha ya neno hili, ushobora kuba utarizera umwami Yesu. Inawezekana kuwa haujapokea Bwana Yesu. Raba Yesu ku musaraba urakira. Tazama Yesu msalabani. Izera umwami Yesu urakira. Pokea Yesu utapona. Ntumbero y'iri jambo no kuraba icungu yonyene. Orodha hii neno ni kumtazama Yesu pekee. Ushobora kuba warivye wasubiye mugabo utarizera umwami Yesu. Inawezekana kuwa umeimba ukaimba lakini na baada hujampokea Bwana Yesu. Kandi si kibazo ico, na tena sio tatizo hilo. Ikibazo nuko ari wewe utarizera umwami Yesu. Tatizo ni wewe hujampokea Bwana Yesu. Intumbero rero no kuraba Yesu ku musaraba, ari we ncungu yacu. Murakoze cyane. Ngira ngo abatwe turagenda none kugira ngo tugera muzinge Bibiliya ntagira usubira kuraba muri Bibiliya kuko najewe ngene nayizinga. Fungeni Biblia zenu ili twende vizuri. Murakoze. Iyi nkuru twamaze gusoma, hii habari ambapo tumesoma ni nkuru yabaye sija bindi bita amajambo. Ni habari ambapo hiyo ilifika kabisa. Yabaye ku bwoko bw'Abisirayeli, ni kwa wana Israeli bavuye mu kinyago, walipotoka kule, bavuye Misiri, walipotoka Misri, bavuye muri Egiputa, walipotoka Misri, bavuye mu buja kwa Farao, walipotoka jangwani. Imana irabajana, Mungu akawaleta, irabashorera, ikawapeleka, ikabarongora, ikawaongoza, ibahereza ibyo barya byose, ikawapa chakula chote. Ariko bageze mu nzira, lakini alipofika njiani, yabaye Manu aliwapa chakula, irabarongora mu nzira, akaongoza njiani, irabakingira abansi, ikawakinga na maadui. Mwijoro iyo ubwayo yababera umuco, usiku ilikuwa ni anga, ariko kuzuba nawe ikababera igitutu, na mchana ikawa ni kabaridi au nikasema kazuri sana. Ntako Imana itakoze. Mungu ametenda yote mbele zake. Ariko bageze muri ubugaragwa, walipofika jangwani, usome mu gice cya 20, ukisoma sura yake ya 20, tubona Abisirayeli batangura akajagari, tukaona wanaanza mambo sio kuwa mazuri. Imana batangura kwitonganya, wakaanza kunungunia Mungu, batonganya Mose na Aroni, wakaanza kunungunia Mose na Aroni kwa bakuye muri Egiputa, waliwatoa Misri kugira ngo baze gupfira mu bugaragwa, waje wauie kule jangwani. bavuga ko hana ni habi. Hiyo sehemu ilikuwa ni mbaya. Imana n'ubundi bayisaba amazi, na wakaomba Mungu maji. Imana ibwira Mose ati genda ubwire igitandara kijana amazi. Mungu akamwambia Musa, nenda uambie jiwe hili litoe maji. Mose arabikora, mazi yaraboneka. Mose akayafanya, maji yakaonekana. Abantu barajya barashima Imana mu byanjariko, watu wakakunywa wakashukuru Mungu na unafiki. barashima Imana mu buryarya, wakashukuru Mungu na unafiki. none barabandanya bava muri ubwo bugaragwa, na wakaendelea jangwani, bashika mu bundi bugaragwa, wakafika ingine jangwani. none mu majambo twasomye ngaha rero, kwa maneno tuliyosoma hapa, iyi ni turu ya kabiri bakora Imana na Mose. Hii ni turu ya pili, wanamuuzi Mungu na Mose. Bongera kutotomba, wakarudi tena kunungunia Mungu. Umwami totomba ko nijya kujimana yabari byurofa, wanasema kwamba chakula ambapo Mungu amewapa haifai. na kona byenga batamu barurya bakaduhereza. Nataka niwaambie nyinyi wa mama mnaipakuwa chakula mnatupa, iyo umuntu muharinge ntazige akazigaya abagusuzuguye ni byose ibyo. ukipana chakula huyo mtu akikataa, huyo anakudharau. Abagusuzuguye, huyo anakudharau. Abagusuzuguye, huyo anakudharau. Mose rero, Musa sasa arongoye abantu, anapoongoza hawa watu, bageze muri ubugaragwa, walipofika jangwani, bongera kwitotomba, walirudi tena kumunungunia Mungu. N'inzigya ntizibaho, hiki chakula hakifai. ntiyashoboka
kunungonia Mungu. Mu majambo twasomye Maneno tuliyosoma ituru ya kabiri bitodomba, ituru ya pili ni gihe kigira kabiri wongera kwitodomba, ituru ya pili wananungunia bagaruka kwitodomba kandi babonye iby'Imana yabakoreye, wakarudi kunungunia Mungu na tena wameona yenye Mungu amewatendea. Bene data abantu baragoye. Ndugu zangu, watu ni hatari. Abantu basuzugura Imana, watu wakazarau Mungu, barasuzugura kubeshwaho n'Imana, wakazarau kuishi kwa Mungu, barasuzugura ingene Imana ibabeshejeho, wakazarau kisi Mungu anayowa. Kandi agasuzuguro burya ni kabi. Fedha ni mbaya sana. Agasuzuguro ni kabi. Fedha ni mbaya sana. Haki umuntu yotuma kuri bako gusuzugura. Mtu bora kuibe kuliko kukuzarau. Kandi abatama bakeramo urazi ko nakuranya amatongo yemera kagurisha itongo rinini aburanira imetero zibiri. Watu wa zamani mwajua kwamba anaweza kauza shamba lake ili aende kwa kata Rubanza ili wazidi tena kumfanyia mazuri na meta moja hiyo. Ndio alikuwa kufanya kasuzuguro. Haya anayafanya kwa sababu ya kukataa aba bantu rero bageze mu bukaragwa basuzugura iby'Imana yabahaye. Hawa walipofika jangwani wakazarau ya Mungu yenye amewapa. Basuzugura iby'Imana yabahaye, wakazarau yale Mungu amewapa. Ibyo kurya Imana yabahaye barabisuzugura. Chakula Mungu amewapa wakakizarau. Batangwa kuvuga ko ari iby'umurofa, wakaanza kusema kwamba haya hayafai. bavuze ati turarangwa no kubirya, wakasema kwamba haya yanatuzidi kabisa na kuya. dukeneye ibindi, tunataka kingine chakula, dukeneye ibindi byo kurya, tunataka kingine chakula. barabisuzugura iby'Imana yabahaye, wakazarau chakula hiki Mungu amewapa. Wumva umuntu ameze gute? Wewe unasikiaje? Umuntu ashobora gusuzugura Imana. Mtu anaweza kazarau Mungu. Nabyo gasuzuguro ari kabi. Kazarau ni kabaya. Umunsi umwe twagiye kuvuga ubutumwa bwiza, siku moja tulitaka kusema injili, twari tukiri abasore, ilikuwa tungali kwanza wa vijana, tujana n'umurongozi w'ico gihe, tukaenda na kiongozi wa siku hiyo, mvuzo twari kumwe wambaye ubundi ndamuhore, huyo ambapo tulikuwa pamoja, naweza kumwambia mwingine acha kuyasema, ariko twari kujana bita mu Rugobera, walikuwa sehemu ya huko Rugobera. Tugezeyo, tulipofika huko dusanga bo mu mama tugiye kuraba, tukakuta mama tulikuwa tunaenda kutazama, yari umunyeshengero w'iwacu, alikuwa wa kanisa hajya kutaramuka pale Kitaramuka. Twasaze ko aracungwa mu burobe, huyo tumekuta ko anasonga rowe, hanyuma ubwo twakiriza n'ikembe n'ibiharage, afu akatupa mitego na maharagwe. Twari batatu, tulikuwa watatu, ariko wa mukozi w'Imana yitwa pastori wacu yaturongoye, lakini huyo pastor alikuwa anatuongoza kubera yari ibiharage n'ikembe, kwa sababu alikuwa anakataa mitego na maharagwe. nawe bayicengana byo bacibuka, najua hata awe hapa haweza kuyakumbuka. Asaba ngo tena hariye, akasema mimi nimekuja nimekula, kuna tatizo. Nyine rabikwepa akakwepa kabisa. Na umuntu yase kurya uramureka, mtu ambapo amekataa kula unamwacha. Yatwakiriza imikembe n'ibirage kubera ubura bitari bwanoge, ametupokea mitego maharagwe kwa sababu roho iko bado haijawiva niseme. Natwe n'ibisori gifisa amaplastiki y'abaestoma, kwa sababu sisi tulikuwa vijana tuko na tumbo kabisa za kula. Suna musi mikembe iteka kwa mushashi, sio leo mitego wanaweka kwenye masashe, hayuko bitumumeka, walikuwa wanaweka katika ndoo, barabucinde kirukamenga n'igikazingwi basize mu kabiri, walikuwa wanaweka wanashindilia kama makuni kabisa, barazimanisho n'imikembe myiza, walikuwa wanatoa kabisa mitego, sina bifunga kimwe kama benye, si hayo ambapo mnafua kama barashingagira, walikuwa wanashindilia hanyuma tujana dutereka imbere, afa kaleta katuweka mbele, n'ibiharage byafatanye na maharagwe ambapo amekamatana tubikwa koda twabasore kula kabisa, watu turabiseka tukakula mitego na maharagwe kabisa, kakameka tukageze hagati, kale kandoro tulipofikisha katikati, kumbe mugabo we Tanganyika, kumbe mume wake alikuwa amelala ziwani, ashajana wakameka kinyaruza ohefu, akaleta kandoo kandaga kutoka hapo chini kumukwao kwa sidakira, arakaduga akakaleta, tujatwumva kuziko ngo tya, tukasikia jikoni tya, twumve atwicaye
alikuwa ametupa maharagwe mengi. Inakuwa tuwaiki kilo zose. Tumekula karibia kilo moja. Kandi kwa tubirembeze ko twayitwe. Na tena tulikuwa tumeshindilia. Ilikuwa karibia kuisha. Kiyuye tinono uyu muntu aze gutwaka ibyo yatuhaye. Tukafikiria huyu mtu je anakuja kutunyang'anya aliyetu. Turi kuco bita gasuzuguro. Tuko kwa sehemu ya kazarau. Hanyuma afu ametwaye alipopeleka gato sasa lisani yutu ya marara. Kidogo akaleta sani ilipotoa ndaga. Acha ni ngoko lititebeli. Akaleta tena sinia. Sura musho utanga kumasinia. Sio kama leo walipoweka sehemu hiyo. Ichinda cy'ubushwage bushushe. Walipoweka tena roho kabisa. Acha tena muzikonya tukaraba yani. Akaleta na maji tena tukanawa. Wewe mkozi w'Imana yavuga ngo yaje yayi. Mtumishi wa Mungu alisema kama tutamwona. Naona asikivu yako. Yumva kayeba kukara. Asikia kabisa kuja. Amubwiye mkozi nareme uwo mama. Akasema nareme uwo mama. Nilikubali huyo mama. N'umuntu yasakasuzuguro. Ni mtu ambaye amekataa kazara. Yavuze ati mukozi w'Imana agiye ko wahaze. Alisema mtumishi wa Mungu umeniambia kwamba umeshiba. Wagiye ko wahaze. Uliniambia kwamba umeshiba. None rero inazara ntirakufata. Sasa baada ukasikia njaa. Hagarika abadanyi batabu. Acha pamoja na walianza. Natwe twaririmba ati Hoziyana muri twe. Yule mama amekataa kazarau. Alizarau maharage na miteo. Hata mararaya shia. Alipokuja ndagaa akasema sawa. Ati wase kujya biriya. Ulikataa kula yale. Hapa. Mwene data waje gusuzugura. Ndugu yangu acha kuzarau Mungu. Kandi Imana nuje kwizokuha nifatiye ku kindi. Tena usizani kwamba Mungu atakuja kukuhukumu. Ikamatia kwa hivyo. Ifatiye kuhukumu. Imani izokuhana. Mungu atakuhukumu. Ifatiye ko yatanze umwana wawe ukamusuzugura. Kwa sababu ametoa mtoto wake pekee ukamdharau. Akakamgenda ukafashe mwene data. Akanenda umekamata neno hili. Imani izokuhana. Mungu atakuhukumu. Ifatiye igende Imana yatanze umwana wayo ukamusuzugura. Ukikamatia alipotoa mtoto wake pekee afu kamdharau. Imana yatanze ikimazi. Mungu ametoa sadaka. Wewe warase kwizera. Wewe umekataa warase kwakira. Ulikataa kupokea. Wasuzugura Imana. Ulizarau Mungu. Leo usuzugura Imana. Sasa ukizarau Mungu sinibaza kuzokira. Siwezi nikawazani kwamba utapona. Numvise mu bantu baracama abandi mugasize Imana zo. Pia kuna watu ambao wanakuwa wanakata. Aba bantu rero basuzugura ivy'Imana yabahaye. Hao watu sasa wakazarau. Basuzugura kubeshwaho n'Imana. Wakazarau kisi Mungu alikuwa ameumba. Ivyo kurya bahawe n'Imana baravya. Chakula wamepewa na Mungu bakakishiro. Wakakizarau kabisa. Baravyaka. Wakakataa. Mwumvishe ijambo bakoresha. Mnasikia neno ngo turamikishwe. Ijambo ry'agasuzuguro turambiwe. Wakasema kabisa kwamba haya ngo nibivyo kurya. Haya anatuzidi kabisa kichakula. Ngo sema wasi. Ivyo kurya mbere y'amahe byari bimwe byari bisikuvu zingana gute. Mtumishi wa Mungu, chakula ambapo Mungu amewapa kilikuwa na nguvu gani? Ngo byari byo kurya bivuye. Kilikuwa chakula kinatoka wapi? Mbinguni. Mwijuru. Marangije zo mwijuru bifuzizo muri Egiputa zirimwa n'abantu. Watu wakakataa chakula kutoka mbinguni. Tumezikorera. Watu tuko hivyo. Abantu tumezuko. Watu tuko hivyo. Abantu gusuzugura. Watu tuko na kazarau. Abantu basuzugura rero. Watu wakazarau. None iyi nkuru kwa hii habari tuona basuzugura iby'Imana yabahaye. Wakazarau kile ambapo Mungu amewapa. Imana ikijana igihano. Mungu akaleta hukumu. Bakoze icyaha none Imana ibahaye igihano. Wametenda dhambi na Mungu akaleta hukumu. Reka bansigure ikintu bita inzoka. Acha niwaambieni nyoka. Inzoka zifise uburanga bw'icyaha, zifise ibikorwa. Nyoka iko na bwinshi muri Biblia. Nyoka iko na habari nyingi kabisa au vitendo vingi. Tunaona inzoka igiranye Satani
bayigezemo bahenga Eva na Adamu. Tunaona nyoka, shetani amejificha ndani ya nyoka. Anakuja kudanganya Eva na Adamu. Tuona inzoka ichika Satani. Tukaona nyoka imegeuka shetani. Usomye ugize ndaho kitangaje cha gatatu ku murongo wa mbere, ukisoma katika kitabu cha Itanguri Mwanzo igice cha gatatu ku murongo wa mbere, sura yake ya 3 mstari wa kwanza, tuhabona iyo nzoka ihenda mu bantu. Tunaona hiyo nyoka ikinadanganya hao watu. Tuona iyo nzoka ichika Satani. Tunaona hiyo nyoka inageuka shetani. Kandi tubona tunaona iyindi nzoka, tunaona ingine nyoka Imana yakoresheje mu guhana abantu. Mungu alitumikisha ili hukumu hao watu. Kandi tunaona iyindi nzoka Imana yakoresheje igihe Imana ituma Mose kwa Farao. Tunaona ingine nyoka ambapo Mungu ametumikisha kutuma Musa kwenda kwa Farao. Imana yakoresheje inzoka imbere ya Farao kugira ngo atinye. Mungu ametumikisha nyoka mbele ya Farao ili aogope. Turabona rero inzoka Imana ihindura igihano cy'ababana. Tukaona nyoka ambapo Mungu amegeuza kama hukumu mbele yao watu. Kandi twabona inzoka honyene, na tena tumeona nyoka hapa ishiriki inshungu yabo bantu, ikawa ni washimishije kwa maana yake, ishiriki inshungu yabo bantu, igeranywa na Kristo kumusaraba, inayoonyeshwa kwamba Kristo msalabani. Tugarukira ijambo kuri hizo, tunamalizia hapa kwa hizo, kubera inzoka zifise ibikorwa byinshi byakoze muri Biblia. Nyoka zina mambo mengi ziliyotenda ndani ya Biblia. None mu majambo twamaze gusoma, ndani ya maneno tumesoma, tunaona inzoka zibiri z'ubwoko bubiri. Tunaona nyoka mbili za aina mbili. Abantu bacumuye, watu wametenda dhambi. Abantu bagarariza Imana, watu wamegarariza. Abantu bagarariza Mose, watu wamegarariza. Abantu basuzuguye Imana, watu wamezarau Imana. Imaze kubabona, Mungu alipowaona, imaze kuvyumva, aliposikia, tegereze, akatazama, nta kintu yakoze, hakuna kingine ambapo amefanya, ikimanura inzoka z'isuma, ikashusha nyoka ambapo zina makali. Inzoka zifise umara, nyoka zina makali, vyabaye ibikoresho Imana yakoresheje, kwani matendo ambapo Mungu amefanya ili atumikishe watu watu kuzarau, ihane ububi buri muri bataba, ili hukumu watu wana roho mbaya kabisa. Iyo ni inzoka kuzo twasomye, inzoka ubwoko bw'inzoka za mbere bakoze ivyo. Hiyo ni nyoka ya kwanza tumesoma, cyabaye igihano, fanya hayo, cyabaye igikoresho Imana ikoresha, ni hukumu kugira ngo ihane umwana w'umuntu, ni hukumu ambapo kugira ngo ikubite ububi bw'umwana w'umuntu, ili itowe mabaya ndani ya binadamu. Hanyuma tubona kandi, na tena tunaona abantu bariko bararira, tunaona watu wako abandi bariko barapfa, watu wako wanakufa, abandi bariko baragoyagoya, wengine wako na udhaifu, abandi bariko bisurikira, wengine wako na kichwa chini, abandi bagamye kuzuba, wengine wanalala, abandi bari mu mahema, wengine wako abo bose baraririye gupfa kuri bwamba, hao wanasubiria kufa kwa hizo nyoka za. Ariko bamwe, lakini wengine batarareba, wengine bado hawajakuwa begera Mose, wakasogelea Musa, ati Musa, wewe wangivugana n'Imana, wewe unaongea na Mungu, tubwire Imana, tuambilie Mungu ikibahereko nikiye, kitu ameanzia ni kitu gani? Twacumuye, tulitenda dhambi, twacumuye, tulipenda dhambi, mu kugarariza Imana twacumuye, turacira bugufi bose twacumuye, tulitenda dhambi, tulitenda dhambi, Imana duhangaze, twambie Mungu atusamehe, atukure ku rumara bw'inzoka, atutowe, atukure ku rumara bw'inzoka, atutowe, atukure ku rumara bw'inzoka, atutowe ndani ya hizo nyoka mbaya, ikiza, atutowe ndani ya haya atukure kigihano, atutowe ndani ya hukumu. Abantu barapfukama, watu wakapiga baza kwa Mose, wakakuja kwa Mose, umurongozi mwiza. Mose alikuwa ni kiongozi mzuri. Mose ashagira Imana, Mose akaambia Mungu, abantu bariko barataka, wamoja wako wanalia, wengine wako bariko barazugumira, wako wanatetemeka, abasore wanaume wa vijana. Reka ndababwire bene data,
ibi turiko turababwira haya yenye tuko tunawaambia, hari abasore usanga mwibereye kuri WhatsApp, kuna vijana wapo ndani ya simu muriko mukurikirana umupira ingene kuragenda n'isa gukora kinene, uko mnafuata ambapo habari ya mpira na hizo wako, ariko umunsi nzoka zikomora abantu, siku hizo ambapo nyoka zimekula watu, na kila gihe ibishamaza abasore byari ambapo alikuwa anatuweka mbali halikuwepo. Sinzira ko abantu baba umusore bamwiyegeka, sijui kwamba kijana alikuwa anaweka afu anasegamia, ariko urubuga ariko arorera umupira Yesu alikuwa anatazama mpira siku hiyo, sijui. Leke gusuzugura, acheni kudharau ikintu Imana yabahaye, Mungu amewapa. Ntusuzugure, usidharau ikintu Imana yatanze, kitu Mungu amepana. Hanyuma alafu abantu batakambira Mose, afu watu wakamwita Musa kubumara inzoka, kwa sababu ya mambo hiyo ya nyoka. Imana kugira ngo ikubite ububi biri mu muntu, ili Mungu apige mabaya yako ndani ya binadamu, yakoresheje inzoka, alitumikisha nyoka. Inzoka ni umukozi w'Imana, nyoka ikawa mtumishi wa Mungu, iza gukubita ububi biri mu muntu, ikaja kupiga kabisa ubaya uko ndani ya binadamu. None abantu barabibonye, afu watu wakayaona, bamwe bapfuye, wamoja wamekufa, imisore n'ingumi, wa vijana na wasichana, waume na wake, wabibi na wababu bapfuye, wamekufa, abandi n'imihindigiti, wengine abandi bagifatwa n'ubwo bumara, wengine wangaye wananaswa, bakigendagenda, wako wanatembea Mose, wakasogelea Musa, Mose twaracumuye, akamwambia Musa, tumetenda dhambi, tuombee msamaha. Mose abwira Imana ati Mana bakure ko ubumara. Musa akamwambia Mungu wasaidie wakowe. Imana nyakundunganye n'amahoro nyine ikigubwo cyinshi, Mungu akashuka na mumpera amashimani gira imbabazi berekanye akakunda amatwarayongeye bene data, tupenda tungekuwa tuko mbali sana. Mose Imana ikibwira Mose ati wewe nyene ujanye iyo nkuru, wewe unayoleta habari hiyo, wewe ubona ingene biriko biragenda, wewe unayeona kisi yako na wewe uri kumwe nabo, wewe uko pamoja nao, genda urondere imiringa, nenda utafute shamba, uhindure inzoka, ugeuze nyoka, uikure mu inzoka, uitoe mu nyoka, uichure mu inzoka, utengeneze nyoka imeze katika z'abakoma yenyewe, iko inafanana kama zile zilinasa, hamuyimanike ku giti, afu iweke kwenye mti, ugenda jenye na n'imihindigiti y'abantu benshi, pale pako watu ambao hajya mastingi, pale manyumba yao, hariya baba, pale wanapoishi, hajya bakwariye, pale wanapoumwa, uyimanike, uweke kwenye mti, abantu bose bataracikana, waambie watu wote kabla hawajafa. Yesu ashimwe cyane, Yesu akoze yewe rabijya nzoka, watu mbapo mnaumwa, tazameni amaso murabijya nzoka, tazameni na macho yenu, mtazameni nyoka, ubwira abantu tirabe kusharaba, waambie wale watu tazameni. Biblia yarangije kwa murongo w'icenda, Biblia imetuambia mstari wake wa 9, ati abantu bose bayiravye baragizeye, watu wote walipo walifanya nini? babanditse bapfa, walikufa. mbega bakoze iki? Walipona. mu kugira ngo bakire bakoze iki? Walitazama. Yesu ashimwe cyane. Yesu asifiwe. Wadusomeye nagaro dusomeye ngo tukoreshe umwanya, aliyetusomea rudi tena ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 ku murongo wa 14-16 turangize. Yohana iyi ari inkuru ya Isirayeli, sura yake ya 3 mstari wa 10. ibintu byababayeko, kandi igihe usoma Bibiliya yayo ohere mu itangushyo Yesu yatabona mu Yesu cyo kuzinga, twabonye Yesu ari inzoka ku giti, tumemwona Yesu yuko cha Yesu Kristo ali inzoka, wameweka nyoka kwenye mti huo, ni Yesu imanisha ku giti iliyotundikwa ikiza abanyabyaha nayo ponya watenda dhambi. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:14. Yohana mtakatifu sura yake ya kandi 3, uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko Umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, umwizera wese ahabwa ubugingo budashira.
kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. 18 umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina y'umwana w'Imana w'ikinege. Imana idufashe cyane. Urukiza rwaraje mw'isi bene data. Wokovu umekuja duniani ndugu zangu. Urutinzoka yaraje. Ule ambapo yuko juu ya nyoka amekuja. Urutinzoka yaraje. Yuko juu ya nyoka amekuja. Uri hejuru y'inzoka yaraje. Yuko juu ya nyoka amekuja. Urya inzoka nyoka yakiziza abantu barwaye umara bw'inzoka. Iliponya wale ambapo walikuwa wamenaswa na nyoka wote. Kandi mu bwoko bw'Abisirayeli. Afu ni wana Israeli. Mugatwe kw'abanyamahanga inzoka ntiyadukiza. Sisi wa mbali nyoka ikutuponya. Twebwe abanyamahanga inzoka ntigeze idukiza. Sisi watu wa mbali nyoka ikutuponya. Twebwe twakijijwe n'amaraso ya Yesu. Sisi tuliokoa na damu ya Yesu. Twakijijwe n'amaraso ya Yesu. Sisi tuliokolewa na damu ya Yesu. Twakijijwe n'amaraso ya Yesu. Sisi tuliokolewa na damu ya Yesu. Twakijijwe n'inzoka mariche. Sisi hatuwezi tukaponywa na nyoka. Yesu arababwira nawe ati, Yesu akawaambia atukoni kumwana w'umuntu azomanikwa. Huko hivyo ndo gisi mtoto wa mwana hata abantu bose bakwizeye, watu wote wanayempokea bakiriki. Wanapona nini? Bakiriki. Wanapona nini? Ibyaha byabo, dhambi zao. Yesu si inzoka. Yesu siyo nyoka. Yesu ni umwana w'Imana. Yesu ni mwana wa Mungu pekee. Yajagwe mw'isi, alikuja hapa duniani kukimazi ili awe sadaka cy'abari mw'isi, cha watu wako hapa duniani. Twebwe abanyabyaha, sisi watenda dhambi, turaba ku musaraba. Sisi tunatazama msalaba. Turaba ku giti cy'inzoka, tutazame kwenye mti wa nyoka. Turaba ku musaraba, tunatazama msalabani. Iyo twizeye, kama tumempokea Yesu, amepokea Yesu, atukiza, anatuponya ubasha bw'icyaha, nguvu za dhambi, ubasha bwa kamere mbere, nguvu za ubasha bwa kamere mbere, nguvu za tuseme majivuno, tugashika abana b'Imana, tunageuka watoto wayo bisi. Ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, isikia upendo Mungu amependa watu wa Yesu cyatubitanga umwana wayo. Hicho ndio kimesababisha akatoa mtoto wake pekee. Umwizeye wese aliyempokea azapfe rubi, asikufe vibaya. Kandi ngo ubwo Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'ishubaza, Mungu akutuma mtoto wake ili ahukumu watu wa duniani, ariko yamutumye ngo bari mw'isi bakizwe nawe. Alituma mtoto wake pekee ili akomboe watu. None uwizeye sasa aliyepokea ntazocirwa n'urubanza, huyo hatahukumiwa. Mugabo wese kwizera, lakini kama kubali kupokea, usuzuguye Yesu, wewe alizarau Yesu, wewe usuzuguye ikibazo waratanze, wewe alizarau sadaka Mungu ametoa, wewe wese kwizera, wewe ulikataa kupokea Yesu, wewe umaze gucirwa, wewe umaze gucirwa, wewe umesha hukumiwa. None tukwaye kazi, sasa tunakupa karibu. Ingorane wayumvise, tatizo umelisikia, umuti wawubonye, na dawa umeiona. tukwaye kazi, tunakupa karibu kugira ngo ubwire Yesu, ili umwambie Yesu, ubwire Yesu, ili umwambie Yesu, ubwire Yesu, ili umwambie Yesu, Yesu akubohore, ili Yesu akukomboe, Yesu akukize, Yesu akuponye, akuvuye kw'ibyaha byose, akutoa dhambi zote, ucike uwitegevya, uwe mtu ambapo una tatizo lolote. reka kwiyumya, acha kukaa huko ndani. niwe ubwirwa, Ni wewe unaambiliwa, niwe ubwirwa, ni wewe unaambiliwa. ureke gusuzugura ikibazo Imana atazi, Acha kudharau sadaka Mungu ametoa, ureke gusuzugura ikibazo Imana atazi. acha kudharau sadaka Mungu ametoa. Yesu avuye kumwizera, Yesu akasema aliyempokea hatakufa vibaya, wase kumwizera,
utakiboneka wewe onekani wagira umuntu bagushikana no munsi ulifanyana wewe Mungu hapa nawe muri izo ntege nawe katika udhaifu zihagurukana mu izina rya Yesu simama katika jina la Yesu. Yesu agukiza Yesu atakuokoa, agukiza intege Yesu atakuokoa, akongera intege atakuponya kuongeza akavuga data Yesu aragukunda simama ndugu yangu. Yesu aragukunda Yesu anatupenda twese twari babi sisi wote tulikuwa wabaya ariko Yesu yadukijije lakini Yesu ametuokoa. ni wewe leo Yesu arondera Ni wewe ambapo Yesu anatafuta, ni wewe Yesu arondera wewe ndio unatafuta Yesu. turaguhaye kazi Tunakupa karibu Mana ushobora byose, Mana kwizigirwa. Turagushimiye ku ijambo ryawe ryururutse, ijambo ryawe rirurutse riza so Mana w'Imana ritubwira neza ko twagararije. Mana yacu gira neza, abantu banga ijambo ryawe, abantu banga ibyo bagaburiye. Mana yacu gira neza, n'uno munsi niko abantu bakiri bariko bagarariza ijambo ryawe, bavuga ngo ryavuzwe na mwene naka, ryavuzwe nande, ariko n'ijambo ryawe Mana yacu gira neza ryururutse riraje rivuga riti wewe urunyabyawe utaramenya Yesu. Raba Yesu ku musaraba yarabambwe, arabambugwa, arahambwa, arazuka, ubu ni muzima. Umwizera wese ngo niyo yaba yarapfuye yishwe n'ibyaha aba muzima. Warakoze Yesu, warakoze Yesu ingene waje kwitanga, warakoze ingene waje gutabagurwa, warakoze ingene waje kwandikirwa ku zuba. Mana yacu gira neza kugira ngo uronke ingene uducungura. None ngabo abantu bawe baraje imbere yawe, baratsinzwe ngabo abantu bavuze ngo twacumuye ku Mana yo mw'ijuru, twacumuye no kuri Mose, ngo tugirire imbabazi. N'aba nabo baraje bemera ibyaha vyabo. Urazi ibyaha bakoze, ngibi ariko barakubwira mu izina ryawe Yesu Kristo, bagirire imbabazi, bababarire amaraso yawe bose, amaraso yawe buhagiye. Mana yacu gira neza, zana ca gitabo abatari bwandikwe bandike. Aba ariko baragusaba ngo bandike, bavuze muri ca gitabo c'urubanza, ubandike mu gitabo c'ubugingo, bavuze muri ca gitabo c'urupfu. Mana yacu gira neza, ca gitabo c'igihano, ahandi bari bagaramiwe no guhanwa, ubandike mu gitabo c'ubugingo. Mana yacu gira neza, kugira ngo Mana yacu gira neza bave muri ico gitabo bave muri ico gitigiri c'abari munsi y'urupfu, munsi y'igihano. Mana yacu gira neza, bagirirwe neza, bandikwe mu gitabo c'ubugingo. Uno munsi bemerwe nawe, ijuru se Mana w'Imana inezererwe bano bantu. Hariho n'abandi bari basubiye inyuma, bari baragutaye, hari ibyabatsitaje, hari ibyo Satani yabakwegeyemo, hari ibyo Satani yaberetse ko bisosa, hari ibyo Satani yaberetse ko ari umunezero. Ariko Mana yacu gira neza, basanze ari umururazi. Mana yacu gira neza, ingero atanga nta yindi Satani atanga, ingero ngo n'urupfu. Mana yacu gira neza, urakoze ko bahundiye imbere yawe, bagirira imbabazi, bababarire, bagirira imbabazi, bababarire. Mana yacu gira neza, ubeze batahise Mwana w'Imana bagenda bagushima. Hariho n'abandi bakomanaje imitima, bagize imitima nk'amabuye. Mana yacu gira neza, uwera w'imbabazi, ijambo ryawe rigomerane nabo, uwereke se Mwana w'Imana ko ibyo bahisemo ari igihano, kandi ko bazohanwa si inzoka, ariko nuko bazogwa muri gihinomu. Igihinomu cyateguriwe Satani n'abamarayika biwe, ariko kuko abantu bamwumviye ko bazoja muri ico gihano. Mana yacu gira neza, ubibutse ivyo. Urakoze, yezagira umukozi wawe waturundikiye. Mana yacu gira neza, umwongera imizingo. Mana yacu ushobora byose, aba nabo bitunganije. Mana yacu gira neza, ubarinde gusubira hariya kwa Satani, ubarinde gusubira kumukorera. Muri ibi byavuze ngo nakoreye Satani, naciza yamaye ko yavuye mu rupfu, niyo ngera atanga. Ariko umwami wacu Yesu Kristo ingera atanga n'ubugingo budashira.
ingero atanga n'Imana yacu igira neza nuko ari amazu ariko aradutegurira aho tuzogenda kuba. Urakoze ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe rigira ubushobozi. Mana yacu igira neza, rihitane biriya bishinzwe, rihitane biriya bintu Mana w'Imana, abantu bizera, abantu bahagaze ko bibomore mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze ko byose ubikora, cyubahiro n'inganji y'ibyawe, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze. Amen. Reka mu byagurukire muri icyo kibanza.